Biyag ti tao. Hello, naragsak nga oras yung amin ngayon kay panagbuybuyak kan panagtengdengag itagon daway. Sapay la kumata nakaradkad tayo kanayon. Itanyaman nga ramidan kan sa dinuman apapanan tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may ti drama, hello kan ni Janet de la Cruz, ni Venus dita Dubai, kan ni Lydia Kilingkin dita Batak City, Ilocos Norte. Katitantay nga ro dendenggan ti episode 379. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. At da ka numanan maangay amaswede ng anak ko. Anya nga tano ag-apply kayo matan kan Joyce. At damutan anak kayo. Hindi pa yung ising-singasing ko kinuha na dahil ta. Di namat kayat nanang. Apay ka no. Jack manam mo? Agam no di na pa'y kayat, di mon pilitan anak ko. Masigurado nga adda makagapo. Wana nang. Aguli mo kaklangan tap na awan riri. Amok nga isumanan ti pagapaan men, ipilit ko ti kayat ko. Ano samlaangan nga orayan anak ko. Amangan no saan pa'y anak kasagana, amakikasarkan ka. Anya manindagitayin sakom si Kaalan. Nakariing kamot kaya man bakit? Natang tilinaon ti sako. Mapan ko man isursor di sentro. Anya kamutan? Awan ka di ti daduma ang mabalin a pagtrabahoam dita? Nadalo sa pagsapulan ti kastoy bakit? Wen angam kontento ka iti kastabiyag mo? Agi sursur-sur laang itinatang? Uwan bakit? Tinapatag kat awan daldala pusa ka para katao. No siyak ti saludsudam, sa anak akontento iti kasasaad tayo ita. Aganos ka pa lang bakit? No makarunong tayo, di agipatakder tayo matitidak kalabalay tayo. Kasi ti balay ti karuba. Kaano nga rod, kat manulaang mati mapaglakwam iti may sang aldaw? Jak amo no ka ano, ngam amok nga addan tulat ta, bakit? No kasta laang ti trabahom, awan lat ammo kun alan. Agpatinggalaang iti drawing adakkel abalay nga ibagbagang. Imbes nga upayan nak, suportaran nakit di Pag tinulungan ta aton uyan na iti arapaap ta. Pudno ka de, jamang mangag ko, nga is-istoryaan ni bakit mo kadagiti kaaruba. Agabrod ka numat. Awan iti saritaan mi nga agabrod ni Joyce nanang. Iso ka no nga rood isang kaibagan na kadagiti gagayam na dito'y lugar tayo. Anya? Wano plano na pa'y laang. Iso adi na pa'y naibagakan ka. Jakla mo nanang. Ang awan mo't nasasauna akas ta kanyak. Pudno ka di tindano ni nanang kanyak? Anya man ang tindanon tinalaing nga inam? Ibagbagam ka no mat kadagiti kaaruba nga agabrod ka. Dayta ka di? Wan, planok at talaga ti agabrod. Idi pa'y planok dayta. Awan mo't ti kasta nagsaritaan ta, bakit? Apay, lapdan na. Ay naalan, manulaang mati maururnong mo ngay. Saan nga umdas apagbiyagan tayo? Jak kayat nga madayo ka. Daytoy laangan ti amok a solusyon. Tapno dagos nga agprogreso ti biyag tayo. No kwarta lang ti gapuna. Lalaingag ti agisursor iti lako kanateng. Tapno manayunan ti birok ko. Panggasim lang tadi ka umadayo. Jak ka baalan bakit? Pangaasim mat tadi naklapdan iti kayat kong aramidan. Isardeng mun ti aglako. Tasi katimang taripato iti anak na. Siyakon ti agtrabaho. Siyak langan ti agabrod. Siyakon. Siyak ti lalaki. Iso asyakon. Di mo man ipili ti kayat mo. Si kalangan ti mang taripato iti anak ta. Saan amabalin? Itatakunak nga agabroda. Kayat mo mat ti agabrod. Kat, adangarod kwartang aramatan. Tulungan nak ti gayem ko. May mayat ko man o siyak ti agtrabaho iti balasiw taaw. Ta siyak ti lalaki. Ay, dagulit ka man. No imbagak asyak ti agabrod. Siyak, di naklapdan nga umadayo. Daytoy ka di ti bagbagam akondo unit mo, Teddy? Well, dito ikamatkan nga agnaed, Joyce. Aging gaakay kayat ko? Wala. Saan matandakas na agnaed ka dito'y? Siyak, ti makamoy ti amin. Ay na,
Agyaman naklaunay kan ka. Kamaudyanan na. Mapadasak met laangan ti agbyag akas na doon niya. Awanan yaman na. Ag-enjoy ka lang. No kaya't mo ti uminom iti arak, anda stuck ko dita. Anda mo't lang makan iti ref. Ay na, magustak launay ti sofa, Teddy. Awan ngamin ti sofa iti balay. Tapuro kawayan mo ti tugawan mi. Manipulita, naluknengen ti pagtugawam. Saanan anatangken akawayan. Mabalin ka di nga ibatik pa ilang ti anak ko kada kayo, nanang. Papanam, ala nanak ko. Kasi iti sigod agisursurak manan iti natang iti sentro. Naimbag lang adda maigatang iti masapsapol ti anak ko. Nag-text ti asawam no sa dino ti ayan na ita? Di na matriplyan agiti text ko, nanang. Uri ti awag ko, di na sungbatan. Impadas ko tinagsaludsud ka dagiti gagayam na akalugaran tayo. Di damot amo no sa dino tayan na ita. Ay, napananangarudan nga eh. Madama siguro ti panangilakad na iti papeles na nga agabroad, nanang. At ang amin tayo ibagbagaan na agayim na amang tulong ken ko na. Iso siguro ata yan na ita. Mala, siya kundi makaamo iti apo ko. Tapno makatrabaho ka, anak ko. Agyamanak, nanang. Dagasak to inton malam. Makatawanan tinapalabas si pimanaw ni Joyce. Nga maging gaita, awan damag tayo may papankan kwa na. Diya akong makontak ti number na, nanang. Diyak pa'y katamo no naka-abroadin wanaan niya. Naka-abroad siguro na. Ngam apay nga'y adi matagpariknan. Di na nga takailiw ti anak na. Nanang, Amangan no adamot na am-amun ay jay abroad. diya ka mo, nanang. Kat kumusta gayam ti planom akarinderya. Matuloy ka de. Muna na. Urayak lang nga pumanaw da manong dino. Tasak ti sumublat iti pistoda. Pangrogrogyak man. Tapno sa anak ko na mabampan no gamagmag na. Kan makaduak pa iti anak ko. Na, anyat napasama ka anak ko. Kunaklakit dino adda kay di karinderya. Nasapakan samot anang rekap. Anang, awanan. Insukat na kami ni Joyce iti sa balay. Ano ya? Dakaro ba nakakita ken ko na iti may sa amol, nanang. Anda sa balya ka holding hands na. Anya, no kasta, saan anag-abroad? Saan, nanang? Lalaki ti makagapo no apay-api manaw. Ay sus, day takit din. Apay ang aramid ni Joyce ti kastoy ka na kami. Agbalin ka natibker para iti anak mo. Laglagi pom asikalaang tinamnamaan ti anak mo, anak ko. Aklunum latan ti amin, tawanan ti maaramidan tayo. Agdigos kan tayo suot mo na ti akawas, Joyce. Ni, an-anwag day ta, Teddy. Basta aramidem ti ibagbagak. Makatawan na pinakpakan ka. Panawanan, tapno agbayad ka. Anya? Awanan ti ado asao. Agawa am tiyag kunay, tada papananta. Sigurado nga adumanan ti customer ita. Pangaasim, di mo aramidan ti kastoy kanyak, Teddy. Masyan ka kumakanyak. Di kag balin anaarte. Sana mabalin ngagsadot-sadot ka. Dito'y kan ngagnaed. Dito yan, ti balay mo. Saan? Tiyak kayat dito eh. Agsingsingpet ka. Tano saan makaraman ka kanyak. Anya ti aramidak iti da ito'y aluga. Ag hindi di amok kapailang. Amok akay kayat mo matlang. Hala, sumrakan. Tay kan dadokteri daw. Di mo panggapan taglibas. Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Masyan ka kumakanyak, Teddy. Ibatam ti imak. Urayan nyo asumangpet lagi ti customer nyo. Lalaingan nyo. No kayat nyo pa'y tagbyag. Siya ka tinobyan ni Teddy, di ba? Juan, siyak nga rod.
Ay sus, impyerno dito nga lugar. Kinaagpaiso na kat ex-snack matlang na diya nga tidi. Talaga nga aramid na timang al-alilaw. Inam nga bulan lang ti relasyon mi idi. Hindi ko na umakanyak. Insarak na kit din iti illegal nga negosyo na. May saakmat lang nga naalilaw na. Kasla nasingpat ngam nangisit ti kaunggan da diya nga tao. Awan ka diti pamuspusan. Tapno makalibas tayo iti dayto a lugar. May salang tamok nga pamuspusan. Anya da ita. No nasayat nga tao ti agbalin nga customer mo. Mayat. Ngam, man matikas jay. Kaadwan kanya dakat demonyo. Diyak kaya ti agbayag dito eh. Adda pamilyak amang uray kanya. Ay, uray siyak mata. Nasurok nga duwa nga tawan ko ito yan. Baka ipagarop ti pamilyak nga nataya kon. Narigat nga kalabanan ni Tidi. Diyak amo no makarwarta pa ito nga si Bibiyag nuhaanan. Adenyeg ko nga bastoyo. Awanan ko iti ba? Di nakpilitan namang kabilkin ka, Joyce. Addan tumitlaal daw mo, Teddy. Siguradwak apagbaludan ti pagturungan. Una, no makalipas ka. Ngam no sakti si ka. Di mo namnamaan na mapasamak pa na ita. Aklo na mo na ito tigasat mo. Tiagserbi ka nagiti boss mo. Kaya't kunti pumanaw iti dayto a lugar, ani. Adda pamilyak amang namnama iti panagsubli. Inaramid kumatla ang amin nga pamuspusan idi. Nga maging gatadtakat adaklad tamat itoy. Nagasat nga ron ni Kiara nga karumit ko idi. Ta nakatumpong iti nasayaat nga customer. Nakalibas. Ngamda kami hana kami mat nga natulunganan. Ikarim kanya. No makatumpong ka iti nasingpet a customer. Kat makalibas kay ti dayto a lugar. Sublan na kami. Tulungan na kami. Wen, promise data. Addan to aldaw dayja at Teddy. Jack pulos impagarop. Ang makaipatakder ka iti kastoy kadakkel abalay, anak ko. Wan nga ron na. Ket agyaman ang iti tulong yo. Ti panangaw awir yo iti anak ko, bayat ti panagtrabaho. Deserve mo da ito'y anak ko. Saan kayon amarigatan nga agama? Tadan negosyo apagtagilakwan kan pakanan. Pagbiyagan tayo kung hayo ananan. Ay, talaga asaanan ang nagparparik na ni Joyce kada tayo. Linipat na kayon ang aming pinsan. Wan nga ron na. Sana bali. Anya nga ron. Talaga akasta. Agawa agtag taray. Agyaman na adda anak iti gundaway ang nakalibas iti dayja a lugar. Ay, nakapsot ako na. Mabisinak pa yan. Ikarigataklat na di makadayo. Balasang ko. Oh, yagring ka. May initan ka dito nagturugam dito igit ti kalsada. Tulungan da po, nana. Apay, balasang ko. Nas ka na makapag-report ka dagiti polis. Jakpay kaya timatay, nana. Tulungan da ko, ma. Apay, aya. Anyat napasamakan ka. Adda intarayak a tao, nana. Lino ko nak. Inla ko nakitang tuduma lalaki. Imbugaw na. Anya! Ay, sumurot ka nga ron kanya. Kuyugan ka, iti kasitgan a police station. Ay, agya manaklaw na iti tulong mo, Joyce. Nuhangaga po kanyam. Makaging gatagtakat ada kami palang ijay. Awan anyaman na ani. Pagbaludan ti bagsak dayja at Teddy. Siguradoon tayo nga haanan nga makarwar. Agraman na gijay alipuris na. Adda akon alan. Nagdakkel ti nagbaliwan ti balay tayo Apay nga itakala nga nagpakita. Sa dino tinapnapan na mitilas udya ano atawan. At idug asalay sayan alan.
Katsapay lang ko mata mapakawan na. Pagbababoyak ti panang panaw ko kada kayo iti anak ta. Apay di mo song batan ti saludsud ko. No saan na pud no anagabrod ka? Sa dino nga tinapanam? Simuro tak iti tao ngayong pagarup ko ang makaitad iti nasaya at ang masakbayan kanya. No kasta, pudno ti chismis di ti lugar tayo, nga adda lalaki anak itarayam. Wan, di ako nilibak dito. Makatawan lang nga nagdan na kami. Kalpasan ti makatawan. Insarak na iti iligal na negosyo na. Naimbag at nakalibas ang madlaan. Aninya? Pangasim kumatay ka na kiti may sampay ang gundaway, Alan. Sulnitag tinagkurang. Pasensya kan, Joyce. Ngam uray mapakawan ka. Awanan planok ang makisinobyan paikan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Awan maaramidak no kasta ti desisyon mo. Ngamawan sa bali apa pa na. No mabalin, makipagnaedak dito'y balayo. Tapno makitkitak lat na ti anak ko. Oray ang bali nakakatulong yun o iso. Pasensya kan. Ngam di ka mabalin nga awatan di ti balay. No kaya't mo ti agpaay kas katulong. Ag-stay out ka. Sige, oray agabang ako. Basta maasikaso kayo iti anak ta. Ngam pangasim, ta di mo biglaan ti anak ta. Di mo namnaman, amaya sidag na adagos tirit na anakin ka. Tanabayag ba't nga rod, adi ka nagpakpakitakin ko na. Wan Alan, ano sakti mga ayo iti anak ta. Daytoy kadila ang timalabaan. Ne, nagsapa ka mo't kay medyo balay, Joyce. Wan, tapno ado ti malpas ko ang trabaho. Okay. Adda merienda iti kusina no mabisin ka. Ti anak tangay. Ayan na ka di. Adda iti salas. Good morning, honey. Oh, adda ka mo't gaya man, honey. Kunak man no alas 12 ka pa'y nga umay. Naipospon ti meeting mi, honey. Iso ngay maya kun. Tapno mapagsaritaan tanti may papan iti kasarta. Nasayat mo't nga ron no kasta. Un gayam, iso ni Joyce, honey. Ti ina ti anak ko. Kat nagpresenta nga agkatulong diti balay. Inawat ko, takaasiman. Ah, kumusta kan, Joyce? Nasaya at latamat, ma'am. Wala, mapantan iti kusina, honey. Itimplahan kay ti Diyos mo. At damat gaya man nobya ni Alan, nanang. Wan, agdwa atawundan ka ni Katrina. Kinapudno na, plano da pa yun tagkalaysa. Isumat lagayam asaanan ang nakisinublan kanya. Tadagayaman kasukat ko. Kinapudno na, mano atawan nga inururay na ka ti anak ko. Natagtakan siguro na, iso ang nagsapol matan iti sabali. Awan ti daddo maapabasolak. No di ti bagik matlaan, nanang. No sa anak ko maapimanaw idi. Sa anak ko masaktan ita. Di ka mapukawan itinamnama. Maamam mong tumot ti lalaki aparakan ka. Kano dumteng manday ta ka nito. Sapay kuma tamakontentukan iti may sa alalaki. Balasang ko. Naibagam ka di itinobiam ti may papankan Joy sa anak ko. Wala nang. Amumot ni Katrina ti amin. Imbagak ti amin kan kuha na. Awanin limad ko. Kat, umanugot nga rod nga agpaay ababao ninyo ti ex mo. Wala nang. Nasaya at tao ni Katrina. Amok ang maawatan na ti sitwasyon mi ita. Nasaya at mat nga rod no kasta. Kunaklakit din no saanan ang matuloy ti kalay sayo. Sana mapasamak dahi ta, nanang. Agin inayat kami ka ni Katrina. Agikatakon kas katulong nyo, Alan. Ha? Sigurado ka? Iso ang nagboluntaryo ak ngagbalin ababaw ninyo. Tamang namnama ak ang maurnos pa'y ti amin itinagpaitanta.
Ngam panagkunakat saanan ang mapasamak dayta. Ha? Amok ano ipilit ko tibagik dito eh. Kat adada masaktanak. Agaplayak laangan iti sa bali. Sika, ano niya ti desisyon mo? Adalaan ko makidawakan ka. Anya na ita? Di na ko maparitan amang sarungkar iti anak ta. No kaya't maamakita ti anak ta. Nawaya ka lata, Joyce. Saan ka aparitan? Agyang manak iti kinaimbag mo kanya. Nga uray na dagsan tinagbasulak, Alan. Napalabas ang dayjay. Nakamove on ak matan. Idawdawat ko. Asapay ako mata dumteng tumat ti lalaki aparakin ka. Di mo pilitan agunodan ta ambisyon mo babaan ti pinaspasan awagas. Tama nga no day tanto ti pakay sagmakam. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan day tanga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.